Bana betu badibika la bonvoi mwakulo wetu wachena kasai mioyo yenu mioyo kabidi ne kola ibobo malubu biamu matanda lelwe wunji ndwa bokunu pesha information kunu pesha malo aji ikala epitemu jitunga jetu bwalo information iji ipita kujituku ne kujiba kajibane betu babunyi kaba jibakuluma ngalato ne kaba tubika la bo mvoto lelwewo nyimusu bwa kuba pesha information uju pitamu jitunga jetu butuku ne munye bwane bikala byabo bamana kumanye ne malukaye adimikala apitakana mu jitunga jetu ja Congo bana betu kujimalo abunya kwamba kaji ni kebe bwa kwenza ngake pesha bikola bwane jibe jitu jinaji jijikesa mbatu pesha meba ajika ya bongito anyi miniti jika ya bongito kajiri twenzi mwetu monso bwane tunepesha information mushindu kai ujitu jikala jenda kumusango nitukala tunepesha information muchuluba mumwakulo unujimo konvo bimpa malo ajimikala apitakana kajile lwewu tujibalo libilu bwa kwakula ne bana betu bajibikala bonvu mwakulo unyinga kulewo bwa malu ajimikala apita muchisumbu cha chijiba bikile ne ncha IDPS chisumbu chichikala chipitele ni cha IDPS bakutu pesha information bwa kwamba très bien kene malu ajimikala apita kana kuntuaku ajika yimimpato nanga tujitwakula nunkwewo Mvite ji mikwata IDPS ki mikwata IDPS to mikwata Tshisekedi wa Mulumba. Tshisekedi wa Mulumba mulwanga na mvita bwa kuteka jitungi jetu ja Congo julo pays des droits démocratie abwela jitalala jibwela mwana wa Congo yonso ikala bienene jisanka apete chakuja ni chakuna ni chakusanga ni chakulwata. Okwenze muji mwewu lele tukaji ni biji momo kumya satu ni bisatu kene mwanju kulekele to uchanu mwikale ulwanga na mvite hii kaji tuitumuna kachimini wabanga mvite yende yu to ne katataka ni biko ni bitu jinabo bajibikala bamuluisha kimbi kwa bisamba to biko abo bisamba bijiku bijibia bamuluisha kaji tujituke mbwane to ni bana betu bajibikala mokumukwata kumikaba bwane twangati byetu bukalenga bantu aba bajibikala bamuluishi byabo bakele kasumune kwetu ne chilobo chikala mweno na nkuma nyimo kwenda majunda kaji tujitayile kumusango kujindulululi mikalifa tuka mu IDPS ijipa tukano kujibana betu ijipa tukano kujibana babu ne bachi Tshisekedi bajimokala bamukwata kumikaba kiba jiba muluisha ni kiba jiba mukebele lufu mbantu mine liste kabako wa bantu bajibikala baluisha Tshisekedi bantu abu plupart bajane bene kasai kajibobo bana betu abane mbambile bo kwamba ne chilobo chikala mweno Tshisekedi nchilobo chitu jibikala nacho bukalenga bukaji pa bwipi bosu bwetu katone mokale bilobo to bilobo bituko kaji chetu chilobo chitu inachi mpinye Tshisekedi chitu mokukwata bwane bukalenga bukaji pa bwipi bukalenga bukaji mumpata bwane kwa tupeti byetu bukalenga tuende byetu majunda ningambile bana betu abo bwane bakulu bantu bakele kasumwino ne kabuluko katuka tumbishi ya konsengo kabuluko katuka tumbisha ya konsengo chikondo tuchiye chikondo chikole cha muntu ni muntu utumbishe chende chilobo
ka chetu chilo bo chichi na chinchi sekeji chitu jimo ku kwa tampinjeo kajipanyi tangile liste wa bantu mena jimi kala kabaka kabena na shimine mo kupeta 1% to bo passer candidature bo kulu président kulu bo ba président mu Congo kabena shiba kupeta na shi pourcentage au moto kaji mbwa chini kwenza malo wa mshindo yo mu Congo mutema kapya bisumbu ni bisumbu bikaji biji groupe mpinjeo bisumbu ni bisumbu biyayi biji créer bisumbu ni bijisumbu byende bibi kwatangana tuitu muna mchishudu jimalo ni mekala ya ya vote ya mule 2016 ni kala mshindu kai kaji baji kala bamuna bolo bakulu bantu bakele kasimuni bamane chikondo chimana kukumbana chitu itukala tube twelambila kaji pati twelambila apa mbwa wewe bantu monso batangile bya politique uji passer mu gitunga jetu chikondo echi chikachi semene bya tubwa twanga tubumfumu bakulu bantu bakele kasimuni kuchine kuikala wenu malo agenzeke mu Congo bonse bwetu yitwa amuna kajipa tuyitwa amuna pu chetu chilobwechi twende tuchikoko mikaba bwane kachi bangito kagitu tune lambile bwane nutangila mushindu kaji mikala malu bika lwenza anu mama wakele baka shimenu kwetu kune belanshi ba mwamacho mesuneli bya imwanyi ngumva bana betu bajibikala kabaka bajiba tutumina kabaka menabo njinu telele menabo bwanu maine mbanganyi tujibikala menabo ajikabaka anjinkeba bwanu pesha mena ajibikala bantombweje bana betu bajimokala basomba bakwate chisekeji umikaba bwatu yikumpala kajibo baje bakebelu fulwa chisekeji katena mabenga to politique muntu yonso gini shwa bokusungula chene chisumbu chijimusu muntu yonso gini shwa bokubwele mu parti wentu jimusu. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Azo donki azo ibate rido esa polele nazo mona ye. Bolole mobali oyo vraiment banda bimaki banda tongo kiba. Ozo dongeni, ozo kendwa. Ozo kera. Pesa nambo. Pesa nambo. Il fallait le rôter, il fallait. Il fallait te faire. Faut te faire. On s'est mis le colo. Membre, aussi membre supérieur. On est le colo. Oni. Oh, cadeau na melaki. C'est la TV. Eh! C'est là. Omono lo molinga kanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ani. C'est la TV rotela ça yo compatriote solo. Je bangai, ngana combattante. Combattante aux autres blocs à England. Aux autres blocs à France. Aux autres blocs missionnaires.
Mais combattant solo, faut un radio, déjà un bok. Oh, on peut que na sepeli. Notre compatriote, na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepeli TV. Kanesili. Évitez. Donc mbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah, na gamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota she. Mobali na nga yaka. Ouais. Va. Quand tu vas très bien kene mvulu wa kale jakal makwabo bolo ku kala mu yako fa mvulu ku banga yi ku ba ku soma munzu wa bende to no ke ba kwa kuya tujini bantu ka baka mbatele mena ka baka mena ji makumya bigi ni basambombo jina ja kumpala ja bantu baji bi bantomboje nene ba muna bantu aba kabena ne droit wa kusumbisha carte ka IDPS to nene ba muna bantu aba kabena mo kukala ne kufunda kwa ngata engagement mu jina ja IDPS to ma papier en tête mi kande jibi kala nabu bionsi bia IDPS bo bi kala ba utiliser funda yi bantu aba kuje ba juge ba kuba lumbulisha ba lumba ntomboje kabene ne droit oko ku utiliser mikandi ya IDPS to nginu terele mena bantu mbo baba jina ja kumpara jijika baka jijia André Kalonzo bantu bajiba manya André Kalonzo ba bonso jimwi kala ken ka bigi membre wa IDPS to mba mwi fata kimba musu suspendre to kajimba mwi fata mu IDPS ayiku kebe chende chisumbu abwela anyi enze biende wende parti politique tujini Raphaël Kashala François Chipamba Mpwila Leonard Mpoyi Mwaja Mvita Ange Kalonji Chidimba Madame Kashika Sylvain Senda Kalala Raymond Kabalou Kadima Urbain Ndondo Oscar Mutombo Marcelin Kwilumondo Papi Bisungu Touré Kabongo Nono Ilunga Bukasa André Kabemba Edi Bozinga Sage Gayala Bernard Kabeya Chilumbai Leyevin Chembe Ntambwe Philippe Mandangi Albert Mukendi Placide Kanema Georges Boa Marie Chibwabwa Jean-Claude Makenga Bantaba badima kumya bijine basambombo echi une décision wa mu IDPS mwangata ku Kinshasa ku direction générale bwani bantaba kabene kabiji ba membre ba IDPS to mbabi fata kabene mo kwa kule bwale bwa IDPS ni kabene mo kwenze bwale bwa IDPS to mbabi fata mo IDPS nanku nene ba munanga ne bantaba basumbishi twara to IDPS no bakwata
no ne mo na bantu aba bikala benza ni ma papier en tête IDPS no bakwata bolu kimba membre ba IDPS to mbanto mbweje bana betu chikondo chikola na mulu bokunu peshe mena bantu aba bwane kujibentu betu bejikukala kulu sekelwa bajikaba ibonvumo kulu mikwa abu ya bangala mikwa myangu ya français ndimulu ko pesha information bwana mayini bantu mbweje aba kabena kabiji bena IDPS to IDPS mo bi pata mbanto mbweje kaji no batangile mo mena on sangi mutelara plupart mena ji muntemo ngabena kasai biko abisamba jimo kola basato banai kaji bonso baji bashala mbena kasai ana mutuba mbane chishe chijaje lukunda inchiji munde mwa lukunda kakwena bwaluto boba hibi abukuyiba kujiba ya kaji tituba lombo bwa balekele jina ja IDPS bisumbu bijibi abungi Etienne Tshisekedi wa mulumba wakamana kwenza wakalwanga pendant 33 ans bwane parti ilu ya abungi muntu yosu yini possibilité waku créer parti mu Congo ujini waku créer pas de problème puis kala baji munete beke majini bukol balekela IDPS benze wabu parti baye kuja enregistrer makela baye kumpala nitu ba souhaiter bonne chance kaje balekele jina ja IDPS balo mwene IDPS uchijuku utubu ba voter chi IDPS président wa IDPS ujanoko anyi pi kala bo babeng bi kala bi ngili tibi ya congrès penze ki boyi mu congrès amo ba yibi amoko déposer ma candidature kaje kabene mo déposer ka imada candidature parce que kabene ka iba membre ba IDPS to kabaka boele meneto nonko chance uji mushalano ibigi ba créer parti wabo ani babole mi ko bon parti ijimi kala fonctionner déjà kadi bo ajina ya IDPS balekela boalo bo ba utiliser IDPS nimbe kala poursuivi ku justice ayi mikanda iji IDPS Kinshasa mutuma muma ambassade onso ama pays yibantu bon so abikala basombela boko bambele très bien que ne bo ba utiliser ka bijina ya IDPS ani mikanda IDPS nimbe kala poursuivi par la justice bana beto ajime makesa mfumun long le gitu jalelo nanko tete bapeta miko abo information katuba kupanga mokulu kunu jiboku ne peshe ito nitulo boku ne peshe information muchiluba bana betu bionso moi bonso jibimi kala ko mukasa yonso moi bonso moi ne tumika lo mvuchiluba onvo mushindu kaji malo agitunga mikala enda aya toi sakijila wanteme yenu inu vampesha même moi neno wakancha 365 Nitumana msongo jilo kompala. Toa sakajila.